Inangarot ng drugyan, papagayam nga ibasa. Dito LAGIP NAPALABAS, ni pagayam tayong Almira, iti Ilocos Norte. Sagudayan ng artisura. Dear Manong Nemy, may sakmet kadagiti kang kanawin nga tumtungeg kalito nga programa Manong Nemy. Kastoy man nga rod nga rugyat ti aglagip. Naornos ken naragsak ti panagden nami kini Efren nga asawa knupay. May kaduak lang nga babae ti biyag na. May kaduak nga asawa na ken ingkalaysana. Dedi manang alma nga kabsat ko ti muna nga asawa na Manong Nemy. Nga midi tay pas ngayon na ti anak na. Anak da ken ni Efren nga isuday ito ni Precious. Natay ti kabsat ko. Manipod iti siya kun tinang tagibi kan nangaywan iti kaanakak nga ni Precious. Kalpasan tinasurok nga makatawan nagdaton kanyak ni Efren ket kabutay di paylaeng addan nalimad apan agayat ko kenkuana. Nga ora idi agayan ayat na paylaeng kare di manang alma kada daidin mariknak nga ayat kenkuana. Inaglon ko Manong Nemy kat nagkasar kami. Imbilang ko ni Precious nga kaanakak kakaspudpud nung anak ko. Impateg ko, dinungtungok, ken inaywanak taday ta editing karik iti kapsat ko. Ken gapo kini Efren nga asawak. Tano sa sino di kiti napateg ken kuha na napateg miten kanyak. Awanit sa pulek pa iti kinasiyat ken kinadungo ti asawak Manong. Naragsakak iti sidong na aging ka nga nagsikugak karimpas nga ko ti anak mi ken Efren. May samat ka babae. Isumad dito Manong Nemy ni Charlene. Duwan dagiti anak mi ken Efren ket adadamanen ti kinaragsak ti asawak. Ket kinunana kanyak iti na minsan. Sweetheart, duwan dagiti anak ta, di ba? Duwadan. Kahit sabi ko mga santo nga balbalo ti panangin patag mo kay ni Precious. Oo, santo pulo sweetheart. Ikarik kang kaneta. Hindi pa ilang yung bilang kong anak ni Precious. Iba't patag ko tinaunang anak ta. Pamatag, adin to pulos tagbalbalo. Urin addan ni Charlene nga anak ta. Ngam saan ko nga natungpal deta nga karik iti asawak Manong. Gabutit pa naglabas dagiti aldaw kaslain inot nga madayo tiriknak kini Precious. Nga iti kaadan tibukod mi nga anak kini Efren na ibukbuk meten amin ken kuwana ti atensyon ken pamatek ko. Nabaybay akon tinaunang anak mi. Ureg sang sangit jak ikaskaso. Tilatan inauding anak ko Manong Nemy nga ni Charlene iti ikaskaso. Wen banag nga nakadlawan ti asawak ket kinasarita na. Almira? Oh, sweetheart, hapay. Kasla, ada problema. Nakasirseryoso tilangan. Talagang ada problema. Gapota sikat ti problema. Siya, apay. Ano ti problema kanya, sweetheart? Ada ka tin pakurkuranga ken ka? Nabaybayan ka din. Saan nga siya tinabaybayan? Ngam ti inaw ng anak ta. Ni Precious. Nabayagin ang madmadlaw ko. Saan na nakas-edit ti parang nga si Kasom? Nagbalbaliw ang titratom keng kuwana. Apay Almira. Apay. Saan nga po nung dito si Dart? Apay ko magbalbaliwag. Ipatpatid ko ni Precious as si kasuk pala kasi iti parang nga si Kasok ni Charlene nga anak ta. Nagbidot ka ti bagbagam si Dart. Saan nagpulos nga nagbalbaliw ti nauna? Saan nagpulos ka nagbalbaliw ti nauna nga anak ta? Sweetheart, saan? Saan ka na kulbot pa eh? Kapag bakit kita Almira? Manipot adda ni Charlene, ha? Di mo ikaskaso pa ni Precious. Oreg sang sangit, bye. Pasar mang mangig ko pa nga bugkawam, dudatuma? Saan ka nga nagkarika kanyak? Kan nagkarika ka di manang mo, nga ipatag mo ti anak mi? Kan nagkarika kanyak? Almira, saan ka di? Nagkarika. Manong Nemy, saan ka nasungpat? Gabot ha? Oreg nga tanuan niya ay bagbagan nga rason. Ngam talaga nakadidilaw. Wen, kastoy gayam ti mapaspasamak.
Nasasayt lang yung iyaduyok dito itanak ko. Ibang ko sa Isabela. Uwain Manong Nemy sana kung nakabagdibak. Gabuto talaga amat ka nagbalbaliwakon. Friend, iyaduyok dito ni Precious. Isa dyan Isabela. Itisidong nidagan na kanyak. Dapapakin mo. Diyak kahit kung may rumen, tinaw ng anak ko. Taga Isabela ni a friend nga manipod ni Destino nagtrabaho dito'y Ilocos. Saan nga nagaw-awid kad nagnaedan dito'y aging ka nga nagasawa da kini Manang. Saan sweetheart, di mo ito yun ni Precious ang kuman nga i-rumen ket. Napatagmat kanya kabota imbilang kong nga pudnong anak ko. Idi, mamati aking patig mo. Nga may tatakit sa anin. Mga ni puridiad ng bukod ng anak nagbalpaliw kan. Sweetheart, sorry. Pakawanan nak. Ngayon da pagdarek man kat nakalipatak. Ikarik, jak to naramidem. Nung kasano ti panang ipatay kan panang si Kasuk ni Sherlyn nga anak ta. Kasama ti ramida ni Precious. Patasek tagserbi kada kiti tuwang ubing. Ikarik friend. Ikarik. Nasyat no kasta. Almira. Laglagipip saan man nga nagtawad kang katanak ko. Ngam anak nga mismo ti kabsat mo. Kaanakam. At dapasit ti dara ken lasag mo anay gamit kang kuana. Saan ka sapsabali kang ka? Iso nga saan mo kumamat nga siyum-siyumanin. Pang-aasim nga di ah. Pinilit ko nga rod ti bagik nga nang pasubli ti dati hariknak ken pamateg ko iti kaanakak ngayon bilang ko nga anak Manong. Ano nga sano ti panangasikaso kiti naudi nga anak mi kastamat ti inauna. Patas ti tratok kadakwada. Day ta. Ket nulayang makikita nak ti asawak. Inkarigatak tinagpamarang iti imatang ni Efren tapno awan ti tumpor nga susik kuno problema tinagbaytan mi. Ngem no amuna lakaw matipod no paspasamak no awan daytoy iti pagtaingan mi. Inkarigatak nga limad ti kinapudno. Aging nga naglabas ti panawen saan nga napupuutan dakkilen di kakabsat. Agtawan ti siyam ni Precious pitumutan ti tawan ni Sherlyn. Nadlaw ko ti kina deket dagiti kakabsat. Nariknak ti panangipategda iti tunggal maysa. No mapandagbasa kuyog dalata Manong Nemy saan nga kayat apulos ni Sherlyn ti maitsina ti kabsat na. Ininto tasyak Manong Nemy namin pinsan nga madayo tiriknak ni Precious. Kagurgurak Manong. Jak mawatan no apay nga kastoy tiriknak. Iti na minsan inggatangak ni Sherlyn iti pagatgatang na ngayayam. Kastaon iti ragsak na iti ihawat kon. Ngam kalat nga limiday iti makita na nga awan iti para iti kabsat na kit kunana. Ni? Opay nga awan ti ginatang mo kini nga ayayam ni ate mami. Imbaga kamit nga saan ka nga imbagat mo kang kasagasa kami ti katangim. Saan nga naskan pa yung gatangak anak? Nagkailan ni atem? Saan ang agay ayam? Saanin? Insugbat ko. Ngem makulit ti anak ko Manong. Ipapilit na ng gatangak met ti kapsat na. Kat gaputad dinak sardingan. Inkarik nga gatangak tume. No mapang kami agpasyali ti mall jak kayat nga itugot ni Precious. Ngem sana kayat ni Sherlyn ti sumurot no saan mi akadwa ti kapsat na. Ket ore awan ti rantak nga gumatang iti arwatan ni Precious tani laeng Sherlyn Manong Nemy ti isa pinyak. Ibaga ti kapsat na nga agpilimet ti arwatan na. Ket no kitahin nak ni Precious kusilapak tinatadem. Kusilapak iti tatadem. Santon nga agkutkuti. Mapandisuli. Mapanagpili ti para keng kuana. Ngem ninto Sherlyn ti mapanen mangpili iti arwatan ti kapsat na. Okay. Saan to agkuti nga mapan nagpili ti para keng kuana.
Ngam kabotasan nga kuti ni Precious, nintumatan Charlene ti mapan magpili. Nga di na mauray nga agunay. Pabayadan ng tumet kanyak, kada jak tumatan makapagked-ked, tagpauyumet, no jak patgantian niya manakidawon na para iti kabsat na. Wen Manong Nemy saan nga may linged iti bordak nga anak ko iti saan nga nasyat nga tratok kinimanang na. Iso ti mangisaksakit kan mangisalsalakan kan kuana. Irinto tani Precious saan dulat tang nagtagtagari ore kasano ti panangunget ko ken kuana. Ore basiklay nga kamalina. Umana iton nga pagsawsawak karigida kakasakit. At dapat na giti gundawin ang tiyak maalwadan nga dangran no kasta makapungto takunay. Kaslay na minsan Manong Nemy pukpukawak tada pangibaunak kang kuana. Ngam dinak matikas kaso tabisi da nga agay ayam iti kabsat na. Idinak mauray nga umasadag siya kung dinapanitayan dagat pinungot-pungot ko isuna. Pinungot ko Manong. Di ka mangikas-kaso. Ha? Di ka mangikas-kaso? Aday ko, animal kang umig. Apay ka di nagkas-kaso, ha? Aday ko, mami, nagsakit. Ibatan niyo kumatibo ko. Isalangan na ako. Masakta lang, mami. Intun maminsan, nubukawang ka. Umay ka sigod, ha? Uwin, mami. Sorry, mami. Sorry. Anawain naktumatan ni Charlene ako nana. Samupungutin ni Ate Precious, mami. Masyang kaging ko ano. Samot ako matibasol na kang ka. Apay karang-karang sa amlaunay. Di ka ni masyang kini ate. Nauta ore ito lang makaluwa Manong Nemy. Tibordak nga anak kong nakakita di tinamay ak iti kabsat na. Tibasol na di nakikaskaso. Kaya ni sartig mo man, isartig mo, timang isaksakit sa itang ubing. Kahit mo nga rin nga sikat sublat ko nga pungutan ha. Ngit baotan, kinunak. Ni Precious si mong bat Manong Nemy ko na. Saan mami? Di mo iraman ni ading ko. Awan di basol na. Ading guston. Di mo sugsug bata ni mami. Basol ko. Tadyak namin dangos ganapan. Iti pa'y ayaban na. Diyak mo Manong Nemy takaslawan na pulos ti mariknak nga asi oreya. Makitkitak ti padang sangsangit ni Precious. Talaga namin pinsan nga napukaw ti panang ipatag ko iti nauna nga putot ti asawak. No pa'y pinilit ko iti ti bagik tapno agsubli ti dati hariknak. Huwain Manong, yung karigatak ng patag napaayak. No pa iti imatang ti asawak Manong. No makitkita nak ni Efren kat kakampaidi nga nakasaysaya atak ko no. Nagpamarangak Manong. Kat gabota saan nga patas iti patang tratok karigito ang ubing. Saan batakayat ni Charlene, saan batakayat ni Precious. Hindi awang painakim ni Precious nariknanan ti kinaranggas ko. Datamat no saan nga makitkita na Efren. Ubing paidi Manong. Ngem baot kadakadel timpakat ko kinkwana. Manong Nemy ang nugutek. Nagbali na ka naranggas iti kaanakak nga inauna nga putot ti asawat. Apay nga ta. Apay akastoy tirik na. Uwain Manong Nemy jak maawatan tiriknak no apay nga nagbalin maten nga kabusor kagurgurak ni Precious. Amuna Manong Nemy nga saan nga siyak tipudno nga inana. Nga botan niya storya idin na ni Efren kang kuana. Ito na minsan Manong Nemy nga ba nagsasalita na ginagkabsat imasidag kadakwada nga saan ka nagpadlaw kadnang ko tisaritaan. Amo mading or saan nga ni Mami Almira tipudno nga mamik ipatpatig ko latay suna ngamin idiubi nga kitisot mga ewan kanyak. Ipatpatig mo na ni Mami ore kang kanayo na kang uungtan kin babaotin ate. Saan ka makakura kang kuana? Saan kung tukakura ni Mami ading? Ore kang kanayan na kongtan, ore kang kanayan na kang babaoten. Sa nga bale,
Oray tadda kay mat kini daddy nga mang dungdungo ken mangipatpateg kanyak. Ate, talaga mat nga labda ka. Oray kay onay kini daddy nila ang mami ti saan nga mga ayat ken ka. Di na ka amin anak, iso ako kasya ti kunana. Nading, ta nataymat nga minin di mamik nga alma. Yung sa nga bali, oray, ta alaenak to ka nun jay ayan na. Ana? Alain na ka? Kaso nga alain na ka, matay kang tumet? Tsaka mo ading, basta alain na to ka no. Dati di pagbaga na edi, nagsarita kami, ititagtakainip ko. Natagtagainip ko ni maming alma. Alain na to ka no. Dandani ako makapaninjayan na. Nagsangit ni Charlene Manong Nemy ng marako piti kabsat nakit ko nanan. Saan na ate? Di ka sumusurot. Sinunto ba ti atik na awan kan? Laman, malitayan akto na. Nung sa awan ton di kayayam ko, sinong tinakpang panawan ate ha. Di ka sumusurot kini mamim nga alma. Saan ko mga ate? No alahin nak ni mami alma sa jaheben. Sumurutak ta. Mailiwak keng kuana. Kahit kumat ti maipatig akas panangipatig keng ka ni mami Almira. Charlene, kapay. Di mo ka kayat nga naragsakak tumutin. Di mo ka di kayat nga sa anak ton nga maungungtan kan mababaon. Kahit kumat nga papadasan ti maipatig iti maisa nga mami ading. So nga, may nakto ka no alayan ni mami. Palubusan nakto ha. Manong Nemy nagdanggay nga nagsangit dagiti agkapsat. Idi kasta makikita kan mangmangiko ka dagiti agkapsat. Kaslad da paset ti kaunggak nga natignay. Naluya anak Manong Nemy kat siya nga puputan. Tungtong baramutan na kitituwak. Nangrik na karagita nga nangiko ngay bagbaga ni Precious. Umay to kano alaen de di manang almay suna kat sumurot to kano gabata kayat na kanumet amapadasan ti may patig akas iti panangipatpatig ko iti kapsat na. No pa'y amok nga rarapapla ang ni Precious ti amin takasano ko mga maala ti inana idin to trabayagan nga dimmaga ti kapsat ko alaman. Kaslan nakariknak iti panakakonsensya. Apay nga minakastuyak. Apay nga irumen ko ti kaanakak nga nangibilang kanyak nga inana. Apay nga tsak may patig idin to ta. Asaambat nga sapsawali kanyak. Apay nga ululpitak ka naranggasak iti laksid nga nasingpit day tangubing. No amula ko ti asawak ti kinabudno. Anya nga tat mapasamak ka naramida na kanyak. Jakmat kaya ti kastoy nga riknak para ti anak tinatay na kabsat ko ngam tsak malapdan ti bagi nga mangdusa ken mangunget ken kuan no makabasol. Naimbang tada ni Charlene nga mangisaksakit ken kuan. Kadagiti si marunong aldaw nadlaw ko ti kinaliday tinaudi nga anak ko kinasarita ket kinunak. Charlene anak, apay ka naliday ka? At mapaspasama kiti baby ka? Kinuna ka nga maamblo itidug nga atidug nga bukod na. Wagamon tagluwa maten ti anak kukit ko na. Mami, panaw anak to kanon ni Ate Precious. Ungurta kanon kini mami na in heaven. Awan doon ti kapsat ko may masakton. Sinunto pa ti kaduwak no. Nga gayayam. Sinunto pa mami. Anak, di kagsangit akasta. Santo pumano ni atem. Saan mo patpatsin di pagbagana? Mami, anak. Saan yung amin na ngong tankin babaotan ni ate tapno saan nga pumampanaw saan nga umay alalain ni mami na kat saan ko nga ungtan ket ken baoten no awan ti basol na ure awan basol na no daduma pungot-pungutin nyo opi ngamin nga di kay kayat ni ate mami saan ka di nga kapsat mo ni mami na ti kapsat ti agkapsat ag pinatag kas kada kami kahit no ipatpatag mo ti kapsat mo saan ka di nga rombeng ipatag mo met ti anak na sige anak bayam saan ko doon nga babaoten ka ungtan ni atem saan ka nga doon nga saan nga nakastawin yung peso mami uwangin promise anak, promise. Naragsakan ni Charlene Manong Nemy kat orela na paarakop kanya. Thank you, mami. Maragsakan lagi din ate na maman na ang balbali ko yun. Kan anos ka na singpit kain kang kuana. Uwen Manong Nemy, inaramid ko nga road tinagbalingan na anos ka na siya at ka ni Precious.
Ngem, talaga nga sa bali ti mariknak kang kuana. Ura niya tararamidek Manong Nemy. Ngem kagurak lata. Ngem no makabasol ni Precious malipatak ti kina siya at kukenkuana ket nakauyuyong agtumanin. Nagigtot dagiti agkabsat itinapigsa nga buses ko matartarantar gitoy nga masidig itayan ko madamadang agay-ayam ti likod ti balay. Mami apay! Kinunana nga mabutputin. Anya ti imbilin ko kang kaitay sakbay nga napanak na kitsanda. Ha? Precious! Imbilin nyo nga sa angak jay rice cooker, mami. Katapay nga rod nga awam mat tinaluto. Ngayon na po, ha? Nasang patakalawan. Dandan ni itan sumangpit yung daddy yung may mangal daw. Ngayon saan ka pag nakaluto? Punyeta ka. Kinunakit bulong ko tinang tungpakeng kuwan. Nagsangit ket kinunana. Sorry, mami. Kaya pati ba nagayayam mi kiniading ko. Nalipatan. Sorry, mami. Sorry. Awan ti serserbim. Awan ti serserbing obing. Kinunakit nagnariyatak nga kinadel tinupuna. Sa anak anapnek, sa anak pahinapnek, inaalag ti walis iti suli kin impas dumbasnot ko kayong kuha na nag-iikis ka nagsangsang. Aray ko, mami, gusto na, nagsakit. Nakita ni Charlene teraramidak iti kabsat na kan nagtartaray nga imay na nga nawakan niya. Mami, saan yung atangran ni Ate Precious saan, mami? Nakakaasin, gusto na. Di mo sakit sa tut ka kabsat mo. Di mo sakit. Imbaga kang glute, kamsa nga nagtungpal, imbaga kang gloto, bayang kakipagnakman na. Hindi tadamang bugkaw kanya. Almira! Handa tararamidam kay ni Precious. Apay nga basto-basnutam ti anak ko, apay! Nakigtutak ni Efren. Adan ti asawa ket nakita na nga mismo. Nasaksyan na no kasano nga dangdangrak ti anak na. Manong Nemy, sa anak ko nga nakalisipay. Sa anak ko nga nakalisipay, Manong Nemy. Naduktalan nanti amin jak na puutan ti sasangpit na may ladawak ti nalausapong tut ti asawak ng masidig itayan mi. Jak na pakadaan iti panagalabat ti tungpa iti agsumbang na pingping ko. Umuna ang gundaway apa nakaraman ko karagid kulap na. Sampay nga napnek dinanog nakpay kinugtaran nakpay nga orekla na patugaw Manong Nemy. Inalang tinay batak nga walis kalpasan na imbas-dumbasnot na ba't kanya. Nakabayatan nga dangdangranak Manong Nemy. Imbas-basawang na nakitoy nga balikas kanya. Jacqueline pagrup nga pudnugayam. Ang pudnugayam dagiti palpulong kanya dagiti karuba nga ragasam ti anak ko. Jak ida maipatpati, jak ida pinatpati. Tete amukat padakas na lay kayong kati amin. No addaak na kasaysayan ka kini Precious, gayam pamarang laing di pagpakitam. Manong atawin nga nag-iptor ti anak ko kapot kita panangirumen mo kayong kuwana. Dakis ka, Almira. Nakadakdakis ka. Horig na papatayang piman ti nakakasing anak ko. Hawan ti asim nga tao. Friend, sweetheart ko ang amin. Nagpalawagan. Awanan tiras ka nung ipalawag mo. Gapot na mismo nga nakita ka na nagkakdo ka sa no. Ti panangrangkas mo iti anak kong inaw na. Itamat lang. Ipanaw ko dito ni Precious. No hindi pa lang ubing kahit inaramid ko dayta saan ko mga nagbalik na nakakaas ti anak ko. Pinagbalid na nga tanga, Almira. Pinagbalid na nga tanga. Di nakpulos inikan ti asawag ngagpalawag Manong. Ininto takas taon ay matibuteng di kita agkapsat. Nga jakamon no sa dino nga paset di balay mi tinaglemenganda. Takarigiti pay laeng nga nay matangan dati panagpungtot ti amada. Jak na igawid ti asawak idi tayampakinan di kita arawatan ni Precious. Talagang nga desidido Manong Nemy nga mangipanaw kang kuana. Nagsangitak na di mawat ti pamakawan ti asawag kaning
makaasik na saan na nga dayo ti kabsat ni Charlene nga madadalaeng Manong Nemy nagpungtot. Di mo kayat nga dayok? Ha? Di mo kayat nga dayok? Tapno niya. Tapno adala ta irurumen mo kasta ka di? Santon, ikarik, agbalbaliw ako na friend. Namin anong kan ka nagkari Almira. Awanin ti patpatsik pa yung saom. Nasaysaya atin ti kastoy tapno sa mon nga makitkita at kagurguram unay nga anak na ti kabsat mo. Rumbay nga maragsakan ka, umisam ka, agrambak ka, tawanan ipano ko ni Precious. Kad idi agpinakadan di kiti agkabsat. Nakairot Manong Nemy, di pa naging narakop da. Kabayatan di pa nagsangsangit na nga doha ket ko na ni Precious iti kabsat na. Panawan ka na ding, nagsusupid ka doha, kan naglagip ay makanayon. Uri awan agtun ditoy, malaglagip ka lata. Ngamin, iba't patik ka unay. Iba't patik ka unay, Charlene, ating ko. Amom, numabalin. San ka kuha matakayat ka panawan, tamok? Nga malidayang kanto na awanak ton nga kay aya mo. Nimisumat ngamin tikayat ni Daddy. Sim di nagpanawan. Sinupay ti awaga kita ate na awang kanton. Sinupay ti kaidak kadarabi. Kada sinunupay ti kadunga kaya miso ko din ako mapanawan natin Precious. Saan kumate? Nagsubliak to Charlene ading ko. Promise. Nagsubliak to. Insublat na ni Precious nginisidgan kaninarakop. Mapan kami, mami. Saan yun to kung mga baybayan ni ading ko? Kinkayat kong ibaga, mami. Orisan nga sikat ipod no nga, mami. Iba't patig kalata, tangamin. Sikat din ang hayungan, kanang batakil kalyak. Kanuri din nakakayat, kandi nakiba't patig. Sangki nga kagura pulos, mami. Hure raranggas ka kanyak. Si kalata ti mami. Kat kasiting karik kini Charlene. Nagsubliak to mami. Nagsubliak to. Napasamak nga rod ti panagin na dayo di kiti agkabsat Manong. Intulod ti asawak ni Precious sa Isabela. Idisidong na kiti katugatan. Kat manipod mo ti din nakalidlidayan ni Charlene. Numanay nagsangit. Tunggal malagip na tikabsat na. May kawa unay tikawanan. Ket kadagidi pay laing met nga mariknak ti panagbabawi. Kadagidi na aramid ko. Iti saan ko nga panakakit-kita ni Precious. Mariknak ka na patagmet kayam kanya. Namiris ko dakkel ka nagbasulak ka nagbidutak iti inaunang anak ko. Nalaos ti panagbabawi. Pudpud no nga panagbabawi gapata mismo nga riknak iti kaundiat. No kano pa yung awanin kadya kung makikita ay sumatan ti panakariknak nga ipatpatig ko gayam tinaon ng anak ko. Nagsubli ka na anak ko. Nagsubli ka kuman. Nagbalbali ti taray ti amin Manong Nemy, nagbalingan naliday ti anak ko nga ni Charlene. Ken kastamatan nga nusumangpet ni Efren nga asawak Manong Nemy kita mabarbartek. Manong Nemy, makonkonsensyak met tabasol ko no apay nga naliday ti inauding anak ko, basol ko no apay kastoyp meten tiraramiden ni Efren. Kasi timay sa ngarabi, idi trakig tutak tapagamumlatan ta tungpaen nak Manong Nemy ni Efren. Nanalpak ti rupak. Tinungpanak iti remin duha pa mga nailukat ko tiri daw. Kalpasan, nakapigpig sa parang tugtog na nga mga awag kanya. Napatrasa ka na nga puti ti rupak ka nagdiswan tinapigsa pa ng tungpanak kanya. Nariknak ti sakit ka nagsangit akit kinunak. Paunay ka mati na friend. Sangsang ba't mo lang tungpa ka nga. Sigod, ano di basol ko? Salutsutim ka di pala yung gaga.
apay nga nagbayag kang imay ng ilokat tiri daw, ha? Pasensya ka, nakaturog ang iso nga jak nga buotan nga sumangpad ka. Inururay ka matagam na libayag. Kasano? Tinga matang amin ng tirabi. Kanayon matlay nga maladlada ko nga gawawin ka na bartek ka ba din. Hanya ko matbibiyang mo ng bartek ka, ha? Et sumangpad at kanyaman nga oras kahit ko. Hawan ti karbengam nga reklamo. Aramidak doon niya, tikahit ko aramidan, mawatam. Wala. Aglisi ka ti pag natasumray ka, kahit ko di maturog. Kinuna nakit basta lang taninwalin nakdan direk na tumba in paglangin ten nakakapeta kitiri daw. Abamang nga nakastrek nga nagtaros na tidog nga supa di salas nagiddan kat saan mo na nagbayag kat nakaturogan. Simbre kak matenti sila nga nagidahak nagkidemak ng tiya kung maalat iturog ko. Mariknak pailaeng Manong Nemy di panaas ti rupa kaya tinungpa ni a friend. Jack na pupuutan. Agari mayangan dagit ti luluak Manong Nemy. Agsangita, aging kahit ka ano kasto ti mapaspasamak ka na kami nga gasawa. Aging kat ka ano, agpadingga ti managregrigat kan panagtutuwok ko ti sitong na. Aging kat ka sa ano, kaano nga mapakawanak ti asawak ti nagbasulak kay kuwana. Aginggat ka no. Wan Manong Nemy ang nugute ka siyang metlaing ti kang runahan nga kimbasom no ape akasto ti mapaspasamak ka na kami. Basol ko no ape ka nagbalinan nga nariribok ti biyag mi. Numapasublik ko mati na palabas. Numapasublik ko mamanong. Kadinggar kararag ko itiyus nga masilawan ko mati panunot ni a friend kita. Isubli na matlang ni Precious iti dandami tapno. Masulnitak ko mati kita nagkurhanga ken kuana. Tapno maipakita ken maipanagdag ko nga napasdag ka kung ngagbalbaliw ka nagbabawi. Dede ti kankanhayon ko ingin daw at manong. Ini ba naglabas di kita aldaw kaskas di nga nalamiis ka natamnay kanyak ti asawa. Ni Mat Sherlyn numanin salutsudan na kanyak. Mami, kaano nga agsubli ni Ate Precious may iliw akong kay kuana. Diya ka mo anak. Uri siyakit kaili kumatan ni atin. No agawi dito balay ni ate mami sa munton nga ungungtan ken saksakta na. Santon Sherlyn anak kay karig. Ipatig kunto na kasi iti panangipat-patig ko ken ka. Baka kung ko naman ang data kas lady, nag-promise ka nga di mo saksaktan ng sinaktamat iso nga impano ni daddy suna. Ngam talaga, nagbalbaliw ako ng peso, una na. Ibagag to nga rodeta kin daddy, nga mapanaiyawi din ni ate, tap nagdadan natin matlaing, hambok nga orin ni ate Precious, kit mailiw matin kada tayo. Kasaritak ni daddy, mami, baring kayat na. Ngam no kasta, Manong Nemy, kasarita ko man ni Charlene, ti anak, ti amami, wano amana. Nga makaturog matnukuan kosta, nga sumangpet. Kad nukasta nga aldaw Manong Nemy maturog mo't palaeng ni Sherlyn nukasta nga mapan ti opisina. Domingo awan ti opisina nga kat nakarubot manin hindi sa tigak. Domingo ita nga nakarubot ka papanam sweetheart. Tinaksinong batan kinita naklaing Efren please Efren nagsarita na ko manigatan akong tikas tingong paspasa magdyak kaya tikas to hinton ka nung mapakawan agbabawi ako ikaihawi din di anak ta nga inauna ikarik tsak to nararamidan di bang ragas ken ko na ipatpatag ko nakas di pa nang ipatag ko ken Sherlyn nga nakta nawari ko mitlaing Manong Nemy nga nagtiman namin anukan nga nagkari Almira. Ngayon niya tinaramid mo. Puro pamarang dagidim pakpakitam. Manu nga tawin nga pinarparigat mo ti anak ko. Manumat nga tawin nga linukunak ken pinagbalin na katanga. Kunwari na siya at kan si sangwak nga may sakamat gayam nga hudas. Dinak mong balaw na kastuman ti kinasakit ti pa nagsasaukin ka. Gapot ang basol mo. Naming pinsan nga pinukaw mo at panagtalik ko ken ka. Magbababawi akon. Pagbabawi akon ti amin, di na kanin mapakawan. Pakawarin na kuma. No mapakawan. No pamakawan tikid kidawan. Pakawanan ka. Ngayon ti panagtalik ko ken ka narigat siguro mapasubli. Saan nga sinsya ng tinarabid mo? Diyak may baga ninton ka ano nga mapukaw ti sakit. Tinakim ko ken ka. Mag-asim. Itakuman, pang-aasin. At dan inem nga bulan sipod kaawanin ni Precious iti sidong mi iti makaawat ak titawag manipod sa Jezebel. Dagi ni Raquel ti asawak ti tawag kadim pakamuda.
Masakit ni Precious kunayo mama, papa. Nga dati ospital. Saan? Umayag nila. Saan nga mabaling nga dadaka sa mapasabak kay ni Precious? Dinagdagos mi nga rod tinapan sa Joyce Bella iti ospital nga nako-confinan Manong Nemy ni Precious. Manong Nemy, kimutong ti anak ko. Manong Nemy, suda nga kapsat. Iti mo na nga nagsalita. Kaya na ginarakop. Yaman na kading, tayo may daksin na rungkaran. May ilik onayin ken ka. Pare masyak mo dati. Kaya ilik ka onayin. Ape mo ito nakastiti lang nakakut-kutong kan. Ano ka dito na sakit dati. Imas degak tayan di kita kapsat ka ninarakop ko ni Precious. Kit kinunak ng lolo. Pakawarin na anak ko. Agpaimbag ka, Precious, agpaimbag ka. Nagawit tayo itong sa jabalay tayo. Agay ayam kay tumanin ka ni ading mo. Kaya saan ka itong agin na tayo. Mami Almira, inarakop dak. Kahit na ka din asawan nga din akong kagurgura, mami. Labnak ka di maten, nakaskiniading ko. Una na, labnak ka. Labnak ka, unay-unay. Uwan lab ka. Lab ka may tunay, mami. Kanagamanak, iti mo na gundaway. Napadasag matlayang di. Napadasag matlayang di. Marakop pabayin keng ka. Ama, mami. Humapapalak lang unay, hindi kiniading ko na makitak nga rarakupa misuna. Bayamanak. Manipulita kanawin kan nga rakupen. Doa kayo kiniading mo. Iba't patay kayo nga kapsat. Diyak kayat nga damapukaw ka na kayo. Ay ayaban na ko ni Mami Alma. Itiyan na Mami. Nakasarita kayo dinagdagtag kayo na bakuna ng anak. Anong sadyayan na? Ni Charlene di si mong batket ko na. Sana ate, di ka sumusurot ka na. Sumusurot, di na kami panahon. Kaya dadani kayo ni Mami. Di ka palubusan na ate, igawid ka. Kaya't kumadanti mapanidyayan ni Mami. Nga Alma, iso nga palubusan na. Oray tanaragsakak nga pumanaw. Tamok ipatbatag na kun Mami Almira. Inawagan na ni Daddy na. Daddy, harap ko panakmad. I miss you, Dad. I love you. Masadagda asawa kina pa ilang nga magbuybuya ka na kami. Inarakop ni tubing kat ko na ni Afreng nagsang-sangin. Miss you too, anak. Kanipatpatig ka unay-unay, Precious. Thank you, Daddy. Ti anak ko, ti anak mi, Doktor. Manong Nemy na panak ti pa naka-chapel day tanga. Hospital kat ditoyak ka nagsangsangit. Nga nagkarkarara ka nagpagpakahasi ka na hapot Diyos. Nga din ako mahalalaan ni Precious. Nagkarkariyak Manong Nemy ti sanghuanan. Ti mahen ni Kristo. Anak ko mapailalalayan. Tinawala anak ko. Saan ko Kapatawang bata, kamamati kapatgan ni Abot Diyos ti kanarag ko. Katpot no Manong Nemy orek la makasangit tiragsak ko inibaga ti doktor. Nga nasiyatan ti kasasaan. Nasayatan ti kasasaan ni Precious. Uy, nakalasa ti ni tikrita ka lang kasasaan na. No kasano tiragsak ko kasama tiragsak ti asawa ken ti anak mi nga ni Charlene. Kabayatan ti kada na pailang ti ospital saan nakapimampanaw ti sibay ni Precious. Siyak ti kang ruhan nga nangasikaso ken kuana. Ket marignak ti kinaragsak ti naunang anak ko. Naragsak gaputa marignanan ti pamatek ko ken kuana. Thank you, Mami. Iti anya anak. Kinanos mo kanya. Love you too, Precious anak. Ha? Agawam tik pa yung baga. Tagawit tayo itong sa jabalay tayo. Agay ayam kay tumanin ka ni ading mo, okay? Wan Mami, mailiwak matan sa jabalay. Kahit kumaten ti agawi. Manong Nemy, napasamak nga rod ti panagimbagan ni Precious. Kahit naghawid kami matlayang Manong Nemy dito Ilocos. Nakaragsakan Manong Nemy dagidag kapsat.
Nagsublin ti dati nga ragsak dayta nga balay, Manong Nemy. Awanan ti ba naging kukuna? Gaboto talaga ang ipatpatig ko ni Precious. Uran yan ti bumaspasama. Nakop na kumayat Manong Nemy ni Efren. Naging narakop kami ti nairot. Sweetheart, nalpasan ti alawit. Nasilawan ang tinakulapat ng panunot mo. Mamati at talagan nga talagang ipatpatig mo ni Precious. Agas ti ba nang ipatig mo iti kapsat na. Kadag kinarita ko mamanin. Dagiti kapsat. Agpadpadat nga mangipaay ka na kuha na tinaran niya kamasakbayan da. Noan yaman terapahat da. Matunoy da. Babahin ka na ta. Nag-awanak. Tawari ito na minsan kat nakariknak iti panangdusam kanyak ng basol ko mitlaing. I love you, Almira, sweetheart. I love you to my friend, sweetheart. Sabi ko matawan ton tinakana apan nubog tibiyak tayo. Sabi ko mataragsak ton nga agnanayon tinte pa rin. Wen Manong Nemy awanen tikas idi na paspasamak. Gabot na pintas, di pa nag-anayas, di pa nagkatalinaayan, ti relasyon ditong galmaysa. Nagtultuloy ti kinasinged, dagiti agkabsat, aging ka nagraduar da iti high school, kaya naging ka nagpadpadadan nga nagraduar iti college. Nakapimpintas na ngagpadpada Manong Nemy kat gugwapo mo at dagiti agbalinto nga manugang mi. Agbalinto ko na, nasaan na pa'y nag-aasawa. No man pa'y upatin nga tawan nga trabaho Manong Nemy ni Precious, duwamat nga trabaho, duwamat nga tawan nga trabaho ni Charlene. Kat kunami katakwada, anak ko, kailiumin ti kada ti apu kumi ka na kayo. Iso nga gasawa kayo, kadagitin nubyo yo, tapno ni kasta kadadan tumatan na po kumi. Kada ito nga tawen, Manong Nemy naka-schedule ti pa nagkakalay sa The Precious kani Bernard nga agbalintong asawa na. Next year, palubos ti apos ang tumatan pa nag-asawa da Charlene kani Albert nga nobyo na. Dito nga rod Manong Nemy ti makunawat nga successful nga istorya ti apakasalitan di biyag mi iti dito nga gundaway no mampay kasya edit na pasamak Manong. At least nagbalbalo ti amin ket naragsak kami. Baligi mo't lang ti panangipaay mi ti basagbayan di kiti duwangan nagmi. Toy nga rodagyaman kan mautang nga pagaya mo Almira iti Ilocos Norte. Thank you mat kang Almira, ting ka pa nagsurat. Thank you mat kadagit nagboya ka nagdangag. At ito bagayam niyo Manong yon Nemy Ruiz. Mangibat bati konti ng bagang oras kada kaya nga sa kapada. Babay na po.